سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیو ما شرفک‌های نوینک میشه. یعنی فقط امروز ویدیو ما شرف. پیش از سر کردن ویدیو برای شما کمپانی فیبرلیک را یعنی توصیه میدم. بسیار زنها در خانه نشسته یعنی کار و فعالیت میکنن در کمپانی فیبرلیک دخترها. میخواید شما هم کار کنید، یعنی با قله‌های بلند برید، یعنی آرزوهایتان عملی شود، میتونید نمره روی اکران به زنگ زنید. یعنی زیبا بانو برای شما طریق یعنی آنلاین کار کردن را در کمپانی فیبرلیک می‌آموزند با راهی نو، یعنی با اصولی نو. دخترها در کمپانی نه تنها کسمتیکا، تمامی نمود لباس، обувь، кастрюля، средства برای توالет، یعنی وانна، خیمیا ها، همه نمود یعنی چیزا شبکه تشکیل کرده است. داروواری ها میتونید یکی خریداری کنید، به همین نامر هم زنگ زنید، میتونید یعنی همین نامر هم یعنی چیزای فیبرلیک خریداری کنید. کار کردن خواهیدن به همین نامر زنگ زنید. خواهر ما زیبا بانو برای شما با اصول نو بسیار دخترای ما در کمپانی فیبرلیک یعنی کار قله‌های بلند، خزینه‌های بلند ما علاقه چقدر خوب برای من و شما برای همه میتونید شما یعنی بختی خودتان شما هم حرکت کنید، ان شاء الله به قله‌های بلند میرسید. انا من نمود شرفه ادنا تومی آوردیم دخترا. اینها دубайский، اینها сатвоиза дубайский маечни хебби. نرخش 600 روبل دخترا. رسیدگی که روی اکران ببینید наличие هست. доставка طریق پوچتا به تمام شهر روسیه روان کنیم شد. شرفات دبی دخترا. ادنا تومی همش. رسیدگی که روی اکران ببینید همش هست دخترا. بحد ملايمكي приятный материалаш. Колонных шро. Мхе написи дубайский. كيف كده مرة سيتكش معقول سكرين کنی نمره ما بسته من روی اکران با یعنی پارتایی دستافکا میکنیم طریق پوچتا به تمام شهر روسیه. ما شهر نوسیبیرسک دستافکا میکنیم به تمام شهر یعنی روسیه. لапша материалаш یعنی стилои ҳозира нав такаш бар омалаки кароткиш абало шарфаки гатови духтуроболи сартон мепартоид беҳад удобни назниҳо. пуштои шарфаш духтаги тайёрак 600 рубли. نگاه کنید یعنی تگو بالا اول انگشت جدا کنم تگو بالا نگاه کنید اول تگشون باشید کراتکی بالاش یعنی سطرکی گاتوی یعنی شرفی تیارشون میپرتایید بالا سرتون با یعنی رنگ گیپس تگش نه شرفکاش پشتش میخواد دختگی تیاره. مرحمت سر مدیال با نگاه کنید چه خیلی است. انا می ساختو نمودو دختش دخترها اینجا با هست با شرفکای یعنی مسلمانسکی نویسیدگی. материалаш калифорнияҳо калони хушрӯки нопични қити шапочкаш хоҳед шапочкаши иксан бошед хоҳед напроткром бошед. материалаш беҳад сабуки нағз калифорни васиягиша нигоҳ кунед беҳад памми хушрӯ. марҳамат ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед. имрӯзи видео мо фақат шарф духтаро асабаки шарфу ромула отдельно партафтам ки барои виборкунии шумо осон шавад. همش наличие هست دخترها. دخترها همین ویدیویی که میبینید ژوی ویدیو من همش اخوان ویدیو گرفته شد که همش یعنی سویتاش معلوم همین اسکرین شات کنید پارتای دخترها. بسیار دخترها سلام دین رومولای سورچه پارتای رومولای ویدیوش پارتای رومولای نامچه پارتای دخترها انا همین اسکرین شات کنید من با نشانگر پارتای با من شما با قلایتر یعنی آسان تر میگردد. شرفای تورецکی دخترها تورецکی 100% هم تورецکی материалаш نگاه کنید چه خیلی یعنی پختگی ملایمی بهترین یعنی قطعی شапочкаш دخترها خواهید شапочкаш نبران باشید خواهید یعنی ایکساکرم باشید. شرفای کلانی خوش رو به صفت بهت نرخی دسترس دخترها حاضر یک شапочка خودش 250 روبل میستد لیکن با شرفی کلانش 550 روبل.
марҳамат. Ки ба кадом расветкаш маъқул духтаро скриншот кунед партоед. аввалои баҳор ва беҳад нағз сабукак. ани ҳама намуди расветкаҳош ҳаст духтаро. шарфҳои калифорнияҳоям гатови тайёр духтаро. гатови тайёр тагои манакаш духтагӣ тайёрак. барои пошидан беҳад удобни осон. калонашо нигоҳ кунед чӣ қадar калон. сертон меанзид болу сертон ба тоб мехӯронид. боло нигоҳ кунед розови бенурашам аст. инҷа ҳаст коричневӣ бо болошпо коричневӣ ба нураш аст. материалаш маечни. калонашо нигоҳ кунед чӣ қадar калон хушро. бисёро мо шарф пошида наметавонем, яъне баста наметавонем. марҳамат тайёрак духтаро. ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед номерои имо ватсаби ман духтаро. румалакои Дубай помбалх Дубай духтаро. калони хушро 1300 рубли. рости нархош қимат не нархо ҳамаш нархои дастрас асабики долларо бардоштагӣ бо хай камтар нархо наво бо дегаргун неки мо нархои пешина духтаро марҳамат кунед. ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед. доставка тариқи почти Россия равон кунӣ мешавад. як дигариш духтаро помбалхо хушро. якчанд намуд яъне расветкаҳош ҳаст. намудакош худаш стразикошо бинед яъне ҷилошанигинакоша чӣ қадar хушро. сафедаш ҳамин намуду яъне сохту духти помбалхо беҳад калонеки пеш нигоҳ кунед. ҳамаш живой видео духтаро. ҳамаш живой видео гирифтагӣ барои шумо маълум шавад ки чӣ қадar материалаш. шарфҳои турецкӣ духтаро. ҳам 100% турецкӣ. хеб бематериалаш пахтагин духтаро ки яъне рангаш сурх духтаро бардови монанд. хай видео камтар ярки омаду неки қа ярки не духтаро. 100% ҳам турецкӣ. хеб бепахтагини тоза духтаро. ба ҳузур баҳороба мепошед. тагои маноя яъне бисёриҳо арақ мекунанд мегӯяд барои синтетика поштан ёки сатроки мегӯянд мо синтетика пошта наметавонем. марҳамат кунед шарфҳои хебби барои яъне гулиҳои зопо ҳастанд. занҳое ки зоп мегӯянд гулиҳои мечиқад. марҳамат духтаро. инҳои ҳамаш хебби. спортивниҳоям яъне адидасҳоям ҳамаш хебби 100% хебби инҳо духтаро. пеш нигоҳ кунед материалаша маечни хебби инҳо. пахтагин ба ҳузур мепошед духтаро. мехед чихел бандид аз сарта мехед мекашед барои ки материали хебби пахтагин аз сар намеғалтад. инҳо бошад материалаш шифонни сахрни шифон мегӯяд. инҳоям аз сар намефурдад барои ки шифонни сахрни аз сар намеғалтад духтаро. бо кнопочниша удобне. амхел намуда кош духтаро. 4 намуд расветка. шарфҳое ҳаст инҷа ба гатови тайёр духтаро. тагои манаш духтагинҳоям. материалаш калифорни 600 рубли. калони хушро духтаро. пешакош иксак. хоҳед манашка гирам бошед. хоҳед яъне ҳамто мебандед. расветка ки рӯи экран мебинед наличи аст. инҳо материалаш калифорни яъне материалаш маечни 600 рубли. ҳамин намуду расветкаҳош ҳаст. инҷа ба ҳаст бо ин намудаш духтаро. инҳо 100% Турсия хебби духтаро. 100% хебби тоза.
иҳош бошад 700 рубл. Бураки иҳо хеби тоза духтаро. Духтаро ки гирифта поштан алкай медонай метрала. Бисёр риҳо дидан видео ба яхел метаводу неки одаме ки получат каран. Гуфтан дар ҳақиқат дига намуд алакай сурох кураса метрал. Яъне сатракои хебе пахтагина. Барои сар беҳад приятни иҳо. Мулоима ки хел одамое ки аллергия, зобба беҳад приятни назмана. Пеш нигоҳ кунед. марҳамат духтаро кадом расветкаш мақол скриншот кунед, партоид номерои имо ватсапи ман рӯи экран ба. пешаш кругли шамай, пешаш иксака шамай. Ки ба кадомиш мақол духтаро? марҳамат мана 100% духтаро Турсия. Худаш упаковкаш маълум. инҷоба ҳаст бо шарфакои иҳо Турсия духтаро. иҳоям хебе непахтагин, иҳоям асар намфурдод. ростина ман анча вақт боз мефурӯшам, алкай ин духтаро гирифта почтия медонад. материалаш чӣ хел материал? расветкаи рӯи экран мебинед наличи аст. иҳо бисёр омад духтаро, количестваш бисёр. ки ба кадом расветкаш мақол скриншот кунед, партоид. ҳамаш якдигариш хушрӯ духтаро, бовар кунед беҳад приятни сарба иҳо. ҳама намин расветкаҳо ҳаст барои фурӯш. малиновый, зеленый. ҳама намудакош ҳаст духтаро. ду намуд бо ҳамин цветашам ҳаст духтаро. сери, коричневый. инҷа бас ромалакои готови тайёрак духтаро. қади шапочкачаш тайёр, материалаш Калифорния. Алакай сезоновый яъне сатрако духтаро. марҳамат нигоҳ кунем. хе шапочкаша боли сартон меандозед тайёрак. хе як параша пушти сартома мепартоид. тамом, яъне сатраки готове. пушти сартон мепартоид тайёрак. бастани тайёрак. ҳамин расветкаҳош ҳаст наличи. 5 намуд расветка. шарфҳои Дубай духтаро 1300 рубле. бовар кунед якдигариш хушрӯ ин сатро. шарфҳои готови тайёрак. сафедаш яъне бирюзовый цветаш тамом шуд. анамин цвету сафедаш тамом шуд. дига цветош ҳаст духтаро. расветкаш ҳаст. сиё, дига намуд коричневый, розовый, ҳама цветош ҳаст. лекин намин ду намуд цветаш тамом шуд. беҳтарин яъне шарфҳои Дубай духтаро. ягон кас бовар кунед ҳамин сатра хардагӣ, яъне шарф хардагӣ. ягон кас ҳамин шарф розӣ яъне ҳама 100% розӣ бураки беҳад зебанда. иҳоям Дубай духтаро. шарфҳои Дубай маечни фасони хушрӯ иҳоям. иҳоям ҳамон сурати 1300 рубла. фақат ки иҳо кушодак. тагиҳои манаш духтагӣ нею, просто кушодак шарфҳои. ҳамаш як фирми Дубай духтаро. мана имрӯзи видео ма фақат шарфи Дубай Турсия 1100 рубл духтаро. беҳтарин нарх. мана дига ҷоҳоям нигоҳ кунед. бисёрҳо алкай медонанд ки ман чӣ хел нарху наво мефурӯшам. ман қимат намефурӯшам. ҳамин нархҳои беҳтарин дастрас. ман дига ҷоҳо бисёр фарқ мекунад нарху навои ман. ина духтарои постоянни клиентҳои ман медонанд. ҳамаш духтаро Дубай Турсия шарфо. ягонташа гирид ягон кас ростӣ пушаймон намешавад. барое ки ҳамаш 100% материалашам духту намуду сохташам пулаш ба 100% ҷавобгоҳ духтаро. 1200 рубли. ҳоям Дубай духтаро. расветкаҳо анамин рӯи экрананги. нигоҳ кунед сериша чӣ хел аҷоибот фасон. бо ин пеш бинед як намуд хушрӯ ки
тайёрак мана дагои мана штухтаги тайёр боли сартонба тоб мухӯронед. худаш мана анигинакош аҷилоҳош маълум духтаро нишани нигоҳ кунед фиолетови баланд мана будоги расветкаҳош ҳамин духтаро ки ба кадом расветкаш мақбул духтаро скриншот кунед партои номерои мо ватсаби манба доставки мо тариқи почта ба тамоми шаҳри яъне Россия равон карда мешавад. инҷо баъз бо ҳами шарфҳои ҳам 1100 рубли ҳамаш Дубай духтаро ҳами расветкаҳое ки рӯи экран мебинед ҳамаш ҳаст барои фурӯш. ҳамин буд имрӯзи видеои мо. боқӣ саломат бошед духтаро. ҳамин видеои мо кадом чӣ махсус шуд марҳамат доставка мекунем тариқи почта ба тамоми шаҳри Россия. боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда. дар паноҳи худо бошед.